Keep watching on TV2. When these people talk too much in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep when you Ele sofa man malo Yesu Kristo e folo fam fatalo fatwai ile mai manga sa mole tunu pele le ngata isa monei o fa pe fo iso se tafol kelope o lo o ye le tautua male o nanga le faka sa TV malor so fo mnue malor flau ele fo tatu tau mnue mai le nei vaenga lata ile fai ungo le tausanga ne fiafi o le mfa tu sa watu tatu fa salonga le ofisa tu tono le faka sa TV tamlingi ile sa ilinga champini fa finaunga tupulanga talvo le youth tipe o le nei tausanga lua tasi fa ftailenga leo le atua ya na ya tapu out so ifo mleola tatu tu vai mai ile fai unga o le tatu fa finaunga na to pa ia o sam fanta ile ngata o le nei ya fia fa pe fo ile mai moanga samoa la nunu tu ia fa tino tausala ile nga fa tauli mai na so mato vai ne ile ato sa mato fa taunga ona vele malape o le tautua male au nanga le faka sa TV fa felo fo mo folo fantu ina tatu paanga fa yona lango ina le nei fa moi fa yona wina tu sawatu ya wale mai manga le tunu ya fa talo fatu le fingo to ali mal company sep fa pe fo ile pulenga le company aliki ya mfatasi mna tatu paanga lo lango sua awala wina to le nei fa moi amnatu ya ole ya mataina le nei fa moi ya tau le ava male fa lo tele mala utwai male fa alo sunga le faila utusi ao le kalesia fa kasa sunga ya baba tau fao si tatu mo mem tatu sal tatu tapo inga awale amatalio le nei fa moi male nganga fa alo Batalo fatu ile zafa man malo tatu ali Yesu Kristo ile paia kalesia maulotu lua meso autolovou o sunga famsino ale ngate leo le paia le kalesia o fafonga mai le nga e fa pe foiso tatu tnu ole tatu tapua ile tua al tatu pese le pese o saunia Sofia Fia
Ole tusi fai tau e tusai mal fasinonga le tusi fai tau wasu. Olo mulmuli ele fakasa. Ole luka ilo na matau mua fai upe luas fuluono e whangata mai le tosu ma le valu. Tali tonu o alu le nei aso o fai tau le nei tusi fai tau. A ola o fai tau ina fatal noanga. Ia foi manai finaunga. O fionga pai alo tatu o tua. Yo alofa Maria le walofaina. O ia te oe le ali. Tala lea le angelu. Ai. Le a foi le winga o na lo faanga. E leo nofo le leilo mafau fau mo manatu. Ia lo faanga we taua. Maria o te fefe. A wao alo faina mai o e le atua. Fauta o le atoe. Ma e whana wina stamatane. E te whai ngoa ia Yesu. E sile o ia e tau o le alo le silsilese. Fo e atu e le atua. Ia te ia le nofa inga ta vita lon tama. E fai matupu le inga ia kopo e whavavau. O na malo e le eiso na ngata anga. A e sele. A whape fea le menei. O te le iloa si tane lo o langa. O te popole. E fio ifo le nganga pai e lunga ia te oe. Manu ifo foi a tsoe le mana o le sisilese. Le mele e taua e le tama pa ia o le afana o mai o le alo o le atua. Whauta. O au nei o le auna le li. Ia whaia ia tiau. Tusa ma lau fitalainga. Tala noanga manaia. Pe a fai foi o se whawhinaunga. E ilo na taununga manaia. Whao Sofia le whatu o tua o le taupou. Fai maila na tala whauta o au nei o le au auna le li. Ia whaia ia tiau tusa ma lau whetalainga. Ni fai ngofie leo atu le angelu ia Maria. Tio alofa Maria le wa alofaina we atio le li tuama na ia o tala. Tasio le mea. E me fai o no so ai se manatu. Tau fa se. La le winga o ia alofanga. Na sausi si sa tau o fai mai fa pena o le longonana a se o tau fa se. Me maile tu stala watu tu vale Maria. Tau mana tunatu pesiale winga o nei alofanga. Oi la le mana tunatu ia. E mai se le toi te tau mai fai mai. O le atoe. Whanau mai se tamatane te fai ngoia Yesu. Ai. A pefera na tupu le mea. O te lei loa se tamatane. Ai te fa tolo ane la ngelu e anu ifo. E fio ifo le nganga paia. I lunga ya choe. Wa malu ifo ya choe le mana. O le silisiese. Te tau na tili te il tau pou. Le aise mea na tupu mua. O le tō se tau pou postene titi se nganga paia. Te tau na teia wae o na tupu ae. Le tu ainga fesili sole fa pe fel matanga tau po la inga tavita la inga falangilangi ngat o ngafa tau tupu to ya le tu ele o yai o le la fa mai le tala wato to fale tulo tau po la inga tavita fa pe fea le na matanga. E fai mai le talia le tau pou.
Fauta. Wow, nei la ona le li. Ia whaia ia chau. Tusa o lau whitalenga. Leaps of faith. Whatutua e oso, whaoso fia. Pēne iei, le manatu o tua le ne aso, tau masua sua, whatutua. O oso le whatutua. Ui na whainga tā, le a whaina, le atua tu vale, le a whaina. O ani tala matanga, le a whaina, le a ua wheta laile atua. Moti noa, wheta lai mai lo na atua. Wha Sofia ele whatutua. O whatu o ia, e ia lava ia. O angana le whatutua e wha Sofia e oso wha ia o le whau. Le whai longa le tau pou. Lona o langa e tau masua sua, lona whatutua. Dato iei le so, tau a lunga o whinaunga talavou, o le youth debate. Tele io, tua inga whinaunga. Whinaunga whapalemene. O foi, ne vai tau, tele whinaunga. Tato whalon longo ai. TV, le tio. Ia le ngate lea le upenga, te whailangi. Te mau whinaunga. Tele whinaunga e mafua. O na o tua mana istangata faula me la yo lato loto ma fau loto istangata. They want to impose their will to others. No final é foi pa mana e mtua pui le ni me taua. Al tatu famo moi. Se é que tem não há fala moi fala o tele le sila fia maleloa fa fitauli po issues fengai mo tatu olanga e la tele le tatu vai tai nai tatu fai unga mais se o to talvou e la tele la to vai. Alo, eu tô feiva ele ne fiafi. Sa fanga mai, feusinga, masa sanga e va filfili me vasa. Fi naunga sa auto fenga yai, malo. Male tau lunga le nei. O le talo. Ia fata ma i ne le tua. O to finangalo. O to manatu le ne fiafi. A masino fai malu o to feiva. Fa longo le nganga. Ale fe au le tala le lei. Tau masua sua le fatu tua. Sa tau ro keriso le ata leo le fatu tua. Tau masua sua. Fe ngai pele la lolangi me fa fi tauli. Me fi naunga. E manino me uma. Lalo sa tau ro tatu matai. To soifu mai oia mai le tunga mau. Manu malo sile le na. Manu malo ai le tangata. Tau masua sua le fatu tua. Na mai Yesu a fai tusa lo tau fatu tua ma le fua le sinapi. Tau te fai atu le maunga e atu mai tua au e alua. Ne winga le fetalenga lo tatu matai. Tau lia lo fatu tua. Po le ale i titi lo fatu tua. Fai mea uma. Me maile talas tasi fai fe au. Brian Matheson. When you have faith in God, you don't have to worry about the future. You just know it's all in His hands. Just go and do your best. Pe ai ati oe le fatu tua, I le tua. Le se me pole ai, mo le lumanai, po lava ia loa, wa ia awa le lofatu no le tua,
mea uma alu fai le mea sili o ai e pale mai le nei afiafi vi fatasi le atua o tō fui filfilia whapitoa mo le nei whamoemoe nuia la o tō whawhinaunga i iai le nganga le atua tatu talo sili lava oe lo mātu o tua a wae te whaia mea sili mo i mātu o loa lofa na e tai alaina mai le nei whamoemoe o iai le nei afiafi mo lona whaiunga mātou te whawhetai o wao lau o fio na tai alaina i mātou o lau o fio na e whamanatuina ma e whangaina lau whanau talavou ma whauwhaunga le lei ma whauwhaunga o ngā e whai ai a lātou whawhi naunga ma le whamoemoe na ia lau tere no mātou i loa aua ni pumomo ma fuanga ni mātou whainga whiwhilinga mātou langona le nganga whawhitai ia te lātou uma na tofu sao mo le nei whamoemoe whaiwhi au ma ulotu ma talavo uma sa failo lātou sao le whamoemoe le nei tausanga whawhitai i la o fio wao ngā luenga ia lo nganga ia i mātou whawhitai ngā luenga whamasino whawhitai foi company ma paanga lo lango ina le nei whamoemoe vi ia lo alofa a wae le lava se mea mātou te mawhai se anoa oe lo mātou o tua le whao sofia le anga le leo tangata ia tinae lau e kale sia a fuai o na mawhai o na mātou whai o ni ngā luenga lo alofa anga le lei ma lo alofa siri ese o mea le lei uma o e whaia mo i mātou alai la mātou vi inga ma le mātou te talo whawhitai lo awa o mai lau tuspa ia au aua fionga fola ina e whapoto ai la mātou a mio ina ia mātou ngā lulue maola e tusa ma lo lava fina ngalo lo ua nganga e tautolua mai ia i mātou ina ia aua nei manu malo le vai ai tau lunga mea uma le maliu ma le toe soifua manu malo mai o Keriso o la mātou whawhitai lea au lea lo mātou utua whalava ia lo alofa tunoa e whaalia pēa lava pēa o le nganga whawhitai o lau whanau tu natu le vi inga whamanu ma le whane tanga ia iate oe ia so umai leo noa se ia o le whavavau lava whano no manu mo le whamoemoe le nei afiafi au mai a loa nganga au ai tau tupulanga talavou ina ia whau ina o lātou manatu ma o lātou langona ia matala mai o lātou ngutu aua fionga ma le tala le lei mo i mātou o awa onga uma e tupu mai le nei whamoemoe lo mātou o tua lo whae o le iai le ata mai umalava whalau tele a tili e lau fio mo i mātou manuia au lotu uma ma talavo uma na wai le nei whamoemoe i lātou o sauwhanga mai le whaiunga mai lātou o le sauwhanga mai whamanuia oe lo mātou matai anga le lei whamasino ma lo lātou tiute le nei afiafi whaia le nganga o lau fio whaiunga le lei whawhia i nai i mātou talo foi mo ati na e lau e kalesia ma lau e kalesia o au le ngata le whakasa e whapea au e kalesia i samo nei ma le lalolangi atua whapaia ina lau au whai ngā luenga ia ola mamtuale o tele le leo whaperfeta o lau tala le lei e ala i ngā luenga whai alau whanau
Ia le fi malo na fa mo fa fia ina la o fio I macho uma I lau lava tala le talo le lie ave lo macho wola ia ulia I mato le Krismasi ma le tau sanga fou mato fa manu atu le lo le kalesia ai mai se Samoa atu fa manu ia la o fio ia te latu uma tele o mato se tele o mato fale tonu mato tele atu to lava le ai stasio mato ula se ula tonu lo mato tama lo fai o le mangalo ai so mato fatova so mato vai al vale fo fa mangalo mai lau fanau fa mai nai mato ala le toto pa io Yesu Kristo lo mato li ma lo mato faola o lona suafa o mato ole ma vala au toi nei amen. E te tonunga lea wa te arsa wila wa motu foi le vasara su ina ula nei le papa. Ina wa mai ama mori lapa o malo o wal tatu talo ngosi tau langa whaaftai le tua e talo siele nei wha moe e pe ona tatu yei sa ilinga sampini o le whaafinaunga tupulanga talavou. Le ngā whaaftai tele whamsuil ni au fia mesol mai moanga Samoa ngā whaaftai tele lau sunga tofi lau sunga le whailau tusi au le whakasa lau sunga vava tau whao e le ngata o talo sanga o le whiau a malosi o le tala lei ia me se foi o le talo sia ino le nei wha moe foi le mau wha tumo le atua le utu sili soi fua lau le lei le tino le maa whau la le nganga e le ngata le soi fua whao ngā ina au whapea foi le vala awina e le atua wale whiau ma le ngā luenga ia mnato o leo tatou tau mai le aunga aute o le nei a fiafi ia e pe o na tali e le tatou tunu ai meso au talavou na lua ia tau le ava ma le whaaloalo whaafeiloa ia tuai le fonga le nepo kalame ia meso le whaafinaunga le whetalainga ia pai ali po le tofai a tapuala le masa o lo apu o ia o le awhengai ma le whaamoe moe le nea fiafi manuia le whaafinaunga sunga le whiau ia le kana ia ono le tomtawina ma le tuvauina le nei whamoe vala watu ia utelavau na lua le tūlangolango ma le tūte ia whasau mai lo tū sai manei ia wal whataunuina o le tātou porkalame e pea na fofoina mo le nei a fiafi le mai tātou pahanga utelavau ua whamiriina mo le sailina mo le sampina le tūsanga le titilangan whaatai e tātou sponsors la toa tu mai la tu tau wa fai ona tau manul le fa moe pe lava na yel tatu langlong au tu le tau tua le company le sap after ya tu le fionga le totoli ya me se foi le ufainga wenga ya mo le lango mai fatalo fatu after ya tu le company aliki ya va pe foi le anko Johnny o le Federal Pacific Auto Finance o le tau Measina o le Malua Printing, o le Hannes Limited, o le SOS, o le Whaletupe o Atinae, o le Samoa Commercial Bank, o le DMC, o le Samoa Agriculture, o le British High Commission Office, Compania le Vailima, o le SIFA, Siva Afi Designs, o le Vodafone Samoa, ia ma le Checks Catering. Mai se patele mo tātou langolang sua, la toia o mafai ai ona whaataunuina le whaamoemoe e pei ona tātou tapisa mai ai ia mo le ono masina tau mai le whaeunga o le nei tausanga. O le aua mai mo mailo tātou utarou o sao tunei au talavou na lua o le tūlangolango le whakasai fausanga o le tūtatee o le kalesia me tisi po le au talavou mai papaloa I sinamonga se me se patpati mo nei au talavau ia ua fatalo fatuai tai ma au talavau na lua ma lo le folau ma lo le tawasa le o taulau o lo to fa moe
lau fa masino le afengai malanga luenga fitai le nei po o le tuitai ia o nai fio twai ele fio ngata poi na unanga ma le tautua e le ngata ia onga tō maoti i e whapewoi niso aonga i tono le tātou tero. Sunga whewhau ia korseta, tā vita, i o le suile o le tātou TV, mo le nei wha moe moe. O le sunga Paulo, ia o ia leo le timekeeper leo le tātou porkalame, i o le a wha soso ina le teimi mo le tātou wha moe moe. Au tū o le wha whinaunga, i le whiawhile nei, au tū ua taualunga iai whawhinaunga au talavau mo le nei tūsanga. O le COVID-19, o le mala whale natura, mai le tūlangolango sao, mai le tū te e le ai. O le COVID-19, o le mala whale natura. Mo le silafia teitai o i tue lua, tai 5 minute lua forsanga, ea ma le lua 3 minute muli muli, whafonga lava le po le tātou longo, ta lo tātou longo pena masani ai, whailo mai a oito e tasi lo minute. Tu atu lava noa le tu lango, sa unanga le teitai, ia maamata lo tātou whinaunga le ne whiawhi malanga whalalo. Ua mata nene le au pe au wa fola le mataki sa pasulu. Ua sala tonu ele la fo launga ina ua to fale le taumudi. E via le tua ua tai le leile so. Ua maua ola ua ato ola. Le soifua ia fionga I whaamsino. Le fonga le aso. Me tutisi sinamonga. Tapu inga maua e kalesia. Ma sa moa ua popo I nei ma tunu I fafo. E o folo fatu ma lor soifua. Fa ma lo folau. O au o falinga o leni. O le fai tulangi. Ma ihana. O le au talavau fausanga. Ma tau te lango ina le au tu o le COVID-19 fuluiva. O le mala fale natura. Ai o le asa I wha manino au o fale manatu wha vai o le au tu a tonu o le apu upu o le tatou po. Ma vave o le tatou malolo. O le COVID-19 fuluiva. O le tala wha solo pito le lalolangi. O se wha mai o tūlanga ese le onga o na fianga. Wha mawina I lunga o penga o wha matalanga le WHO. Mo tō tele atu tangata o mali liu le nei wha mai. Nei lo e na mali liu le tawalo na lua le lalolangi. Le World War II. O le upu mala. E wha vai mai le upu mala ia. O mea ia o iai leo langa o tangata ang sala mami o leanga. E a fua le upu a matua leanga sala. O na wha nau leo le ot. O le mala ia. A le matafa I patino lea I le atua. O wa o io le a fua mea o manuia o mala ia o mala ma le ot. E ilana pule faitalia. Lea foi e mamala isa moa le malau matua ma le malau nuua. O e ngau pule ma ai tui. Fai mai e whafua seile o mai o mala e le sau whaatangata. E whasia ma whaumatia e le se fo. A le upu nā tura o le seo manga foa le atua. Na tupu a e le sifu fonga whetalai o le li. Malona nā tura o le ola. O le afuanga le nā o le matu langolango ina. O le COVID-19 fuluiva. O le mala whale nā tura. Manatu mua. O le pule au le atua. E te tele atus tu singa o tu spaia peitai. E matua ai le fuanga. O le pule au le atua. Na ia mamanua I ngā luenga foa. Na sau noa manino le pule o le koris whawhiwhiau malua. I le aso sufitu te sema lua whelua tas. Le sunga ia takta vaitusi no fo inga. Ma ia ioe ina I foi le COVID-19 fuluiva. O le mala whale natura. A wā wha mai e tupu mai le natura o mea pe o tangata malona seo manga. Ua whao malo le ti apolo ma le anga sala I tonu whai le tangata. O fualiali la ia. Ua sau mala e tia. Ta ua e takta vaitusi le tusi o whaalinga e ono. Lima e o le iwa. E leo se ua mai manua. O loo laa le laulangi mea ua uma na tusia. I wha mau whailonga e tolu ma le wha. O le tolu o le o mai o wha mai le laulangi. O na wale aise alofa I tangata. O mea na ave fua ma tufa fua. Ua whai le tau ma ua whata wai. Ua tele le onge o le mativa ma wha mai. A o le lona wha o wha mau whailonga. O le solo whanua sama o le lanu o le wha mai. Ai ti e le tangata e ta ua le oti. Le tangata na wha o le oti le tasi vai wha o le laulangi. A sila le vai tau nei. Ua tau nuu walo anga ia.
a wape tu sa male tasi vai fa le langi ua olo pala ina ni fa ma ai fai mai le tala e o lave tangata fa tua e a fia ai a ole ma nei sina monga e saunia ele tua le ola tali mo lan tangata fa tua e ta taule nei mala ye le lo le tua a o se fe au mo tangata fa tua ia ma fai ona ola tu tonu nei tinga wa lo ta ui fa me sina i tala ato le manuia e fa va o leli mnatulo na lua covid is fuluiva e a fu mai me le natura e virus caused by nature itu lang mo matou mau fa mawina o lo sa no ele fionga ya la usa sa mau dokta take na seri ilona fam talaino covid is fuluiva o se siama virus corona ma fu mai e se au aingo siama te tele o corona e a fia i me ola matangata mai fe ave ia de o le natura o isi tu aingo ne siama virus e mafaio na fia ia la e pe o fulu mai si fa mai ngonga e pe o fa mai o le Middle East Respiratory Syndrome na tupu le luafe mal tol ma le Severe Acute Respiratory Syndrome na lia e le luafe sfuto o le ngafa le na o covid e a inga i le natura mata ua o le malafa natura manatulo na tolu o mawe langulango a i covid is fuluiva e le o se mea na fai e tangata man-made e le sili mo le matangi e pe o upu tai folau ai ta lo fai le poto wa tofo le tua ma mea na ye fai na pa i le talo le lapsu e su e saina le tu funga le virus ai wa iso tangata poto su America e le mau se man-made le ana fa sala lawina i lo i lunga le website o global issue se tasio fam sinonga mawalunga le laulangi o le Pennsylvania Supreme Court o le covid is fuluiva o le malafa le natura e fa fua se ilo na fa na mai ai le se fofo ai onga o na fianga e fa pe o fa la fa natura natural disaster o asio o fa o ngaru lolo maisi ma wa fa tu sai le nei fa mai o se ngalu o fa tio ma wa su e nai fu o fa nua ele fa misa mana tu e fa o au wala o puipuinga ai se ala vala o tu wai covid is fuluiva e puipuinga o fa lave tupu fa fose por le state of emergency ioi e tu sale lei ma fa pe a o ina tua o mai e mua mai la patainga mo le ola saunga le mu mai ata pena itanga uma i mea ai ma mea e pui ele ola ai le tau pule ma le oti pe a o ina o mai ma tau te leo ese i lava i le lango ina ma le tu mau le autu o le covid is fuluiva o le mala fale natura sina monga fai mai upo le pese ia e fai se te talo moa o au fo i mo oi amen lo fa tai mo le sa no ngai te tai le tu la ya la foto le tu te la usunga le tai mo forsanga ia mal fa mo le fiaf ya ile sua faman malo Yesu Kristo tato di faola ma jo di fatalo fat mo lo sunga le ko mal kokla e fio me fa silo sa mo mai mo fa fo me le dia lua le tolia centenario ma tu sui bulmuli mi ta yarita kitiona mata e peona ye la tu le nefia fa pe o le covid is fuluiva o le mala fa le natura e le a wele mana tu papalosi no monga le tu ai se o li mo le finalo le fa dia i ni tu lang fa pe o le fa ma mai no le kule natura ya masalo ese tatu mau ai fa fonga le lei mai fa usanga si fa mtala tu fa ngole e todo ni vai nga le la vai ele matu te le ni aso momo o se vai nga fa sai nisi e ala ele matu te ele o se mala fa natura o scientific perspective lua o se to ma natu le ele tala fa so pito fa mai fa bene for the historical background todo o se sila i mau le tala le e fa nga ina biblical references ele vai não fazer iniciar o covid fuluiva ele o se mala fa de natura e natural disaster a o fama e pandemic se tau fa tatala la titia pune rua momo o wingo upu definition of a natural disaster versus a pandemic o le ala meta o le mala fa de natura
What is a natural disaster? Ilalo fa malo malo fa tasi na fausia se yala o o le GDEX for the Global Disaster Alert and Coordination System. Mo le matai tu ina ma reportio mala fa le natua to tono no lang. O le famtara ina mala fa le natua e fa pera. Natural disasters are violent events that are outside the control of humans. They are caused by the forces of nature and may result in loss of life, injury, and damage to property. Lona winga o me tu tupu e mafo mai ono swinga mata vilinga o le kilope ma le sisio mama o me tu tupu ma le natura ma natura foi la fausama o le upu natura o le upu no mai le upu Britania natural, an event that is caused naturally by Mother Nature o fala lave e tu tupu le soifanga nei ele o ele marosi ma le sila fio tamata fataitai o fa matangi marosi o lolonga o mafui tsunami ngalwa ma na noa ia misi mala fa natura. Things that are beyond our control. Si fama malama tula pula metal fama, pula fama. Disease, epidemic, pandemic. Famesetacio lo minga lungo pela tawai lang WHO. Faingoina, global burden of diseases. Diseases are known to be medical conditions that are associated with specific signs and symptoms. O afianga ritino male mafo for tanto soifua. O le mau wa yo soifua. Fati tainga. O le flu lepe na masani tatu o le kanesa o le maisuka toto maulunga HIV AIDS malano noa yo nisi fa mai ai maisea le covitis tuiba lua afuanga origin o mana fa natu e mafo mai is wingo si manga fa le natura fa ta ingo fama matangi malos e mafo ono tavi dingo so vidi bebela o ta ya ima maria manu o mafo mai ono femeia ingo o tectonic plates o la papa o ilalo te fu ele tsunami mafo mai ono luluse mafu ya naisi lo fiele ano no yo nisi mala fa natua alfama e mafo mai se siama e lua tu ai nga siama e fai no mafo e menio fa mai momo le bacteria lona lua o le virus le ta o e na uso nei o nei siama e ora tu tono sera o sauso nata o siama la e mafo mai me fa o tata o le COVID lava ia o le fa mai e mafo mai si siama ni tu ai ngor virus le elo no ngo ato le SARS-CoV-2 for the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 le o fa popune o le COVID is tuiwa fa mai ta ia WHO le lato pengat faila COVID-19 is a disease caused by a new coronavirus which has not been previously identified in humans o pufia fa mamafa disease aka sa mo disease ola se mala fa nato COVID is a disease, not a natural disaster. O COVID o fama tolu afianga damages. Malafa na natura malafa. Ele ngata ya afia so fortanga. E afia meto tino. Afia e fali awala tavali. So se me fitino lava. Al fama wana o so fuala o tanga te fali tonu moi. A te pa ya ngol ka o COVID fa mai. E fiba to tingalo pepetino. Taule ma faio na mana. O fisi. Pausa. E ma fai al COVID sfuiva na tele pero monta por ula. E ma fai al COVID sfuiva, ona fa la ina liao. E ma fai al COVID sfuiva, ona fa pe me fa la ina la un momento. Bia, ai sia. Ele o se mala fa natural fa mai ma. Rona fa puinga prevention. Fa me ni so puinga fa mai al COVID. Fu forma mau au, se fa si moli ma vai ma. Fu poni le forma. Ele tu di lima por solo mamma. Te ama futua. Fai ta di forma. Fai lo tu pui. Ai ama la fa natu e ni me fa de ai e a me fa fa per me fu forma mau a o fa simolio le se fele la fa e ta fa lo telefono ora se fe mai le ma fui de ai pe fa lo telefono ona se fe mai le sunan fa usanga o te lo ile tal fe mai lo tali le te fina o le fe fini non na lima fa tu la ngana por classifications ana fa per ko ritas ni mo se mala fa natu ai se ana le fa ngoi na ma vi portia e la to lo ngafa ma fa mo ino mala fa na tu lo WMO le va ai tau lo lan NEIC la to fa mo me te ma fui le PTWC o la to mo me fa mo me te tsunami mo me fa pena e le fa mo ino malo e te hata ni ai se e le o se mala fa na tu a wai fa mo ino le WHO the World Health Organization me tau fa ma yongo e a fia le ona no sui fo tanto fa sa te lo na ti fi na vale mai na o upu ai o yelo loto tu sa leta manatu le
e leo se mala fa na tu bele fa tu mawina le te a popolo o covid sfrui wala vai o fama ma o mato te leo tu o covid sfrui o mala fa na tu malanga nga tu mun fa lo fa tai malo sa no le sui te tayo le tu che ya alo maya la suelo na rua sa la na rua le suelo na Whakatai wala ua manoa. Ai o fia whapai atu lava e tu sama saunoanga ua maea. O nā mau nā tura e te whai mai o le whesili. E ma whai e se tangata o na whai se nā tura. E tali mau tinoa whausanga. E le ma whai. E wha mautu ina pēla matau lango lango i le au tū. Ko vitis fulmaliva o le mala whale nā tura. Manatu e lima. O le mala whale nā tura. E a fia maongo ti ai mea uma le fuafuanga. E pei fo iona iai a fianga ko vitis fulmaliva. O le mala lava ia sinamunga. O se upu e whatau waa. Ai a ati o na fianga. Ua pei o se ai malu. Ai via pe atali alo ai le tangata. E whape nā le ko vitis fulwiva. O se mala ua onga o na fianga. Ai ua o lava i tafa umar si o se omanga. Ma le fuafuanga. Mua. A fianga taf tolu le ola le tangata. Tino, ma fau, ma le anganga. Ua tau tau au ina le itu lawe lua le itu lawe lima o amatau mau wha maumawina. Polo a inga o whaalawe tupu whafua sei. State of Emergency Order. E pei ona wha maluina i le aso luas fultasi o mati lua afe luas fulu. Sila iai. Ua wha sa wha putonga toa tele. E au fi ai lotu. Ile vaenga e whaar polo a inga. Wha pea so se tālonga. A ile vaenga e walu. Tapunia a onga. I Samoa. O le afianga le ana o iaisi o tato watunu. E fau i le vaai. Le ai o ni lotu. Wa afia o onga. Wa o ta leni tau tālonga. Wa tau mia o nol koviti. Lua. O afianga o si o manga. Wa tua ia le telo tangata. O no le ola. Wa ia le tamau a inga. Mo le tau singo a inga. Wa so ona whaangota nga tai fale. Mo le fonga tau mafa. Tela ina tu e tatu la au le wau matua. Se i tu e la langa whatuanga. A wato e pau leo le au wala. Mo le tau singo a inga. Ea. E le lava ea na fianga o ngaunga i whaamatala ai o le koviti. O se mala whale nā tura. Manatu e ono. O le whai tau miliona o soifua wa whano i le whaamai. O le whai longa o le koviti sfuluiva. O se mala whale nā tura. Mo li maua le au sa le vi. La tau e lava le sila fia. Mata upu sili. Ma le fina ngalo le atua. I le aso sfulu tolu o te sema. Sa whata tala noa ai le sunga ia le uma whale to ese. Whea ngainga tau langi e whale a lupo. Aso sfulu wha o te sema. Moli mau ai le sunga i whea ngainga. Whea ata perini. E ka le sia loto whanga sa whata. Moli mau a sunga i whea ngainga. O lo o manino ai. O le koviti. O le mala whale nā tura. A wa ua o le oti lo na taunu unga. Ua whano ai le whai tau miliona o tangata o le lalolangi. I loa la whawinga ina, o le mala. E le ngata o le whesa ngai o tangata ma whaingata. E ua o lava lo na taunu unga i le oti. E wha apena le koviti. Sina mō ngai. E whaingata o na e malama. Awa e tele i tofo le ipu o na lo o inu mea i la tau o whano soifua o e pele. O na o le nei wha amai. Manatu e fitu. So se mala whale nātura, e le mo mia ni me whai in tangata, man-made, e whaatino puipuinga tau whiaro na pis, e pei whai o ko vitis fuluiva, e puipui a lava, whale nātura, natural prevention. I le ito lau e ono a mātou mau wha maumawina. O loo ta o tuai puipuinga e pei ona lo mia e se pepa whamatalanga, mai le matanga luenga o soifua malolo ina Samoa. O ia puipuinga, o lo o manino ai, e le ai se puipuinga, e ono mo mi ai, ni masini te tele, e whai e se tangata, e puipui ai tātou, man-made method o prevention. Ai o le puipuinga whale nātura, e pei o le tō mālau tele, tau si le vāma tangata, e wheso o tai e le isi le tasi. E iai le tali tonunga, ana se wha mai na whai e se tangata, e whiu e tau whiofilo na pipis, ma e le ma whai e mea o le nātura, o na puipuia, vanga nā, ua whausia se tangata se masini, po se isi au wala, pei tai, o le COVID, o le mala, e fufo ma puipuia e le wha le nātura, upo le atinu, e fufo e le ala mea, e fufo lava e mea o le nātura, wha atasi ma le tatalo le tangata wha atua i le atua, e maa lo ai.
Ina ua tupu le mala le tua tane, talu le maunga mu tasivalu, fai mai le pese na langin, fai pule sala fai, soia le fa fifilem, ai fai ni talo sanga, ile mala ua tup, ai awa la male fantala tu, papaloa, sawia, awa te sue vale, ma awa te whaalonglong tala, ai sau tasa ili le atua, se fofole nei mala whaale nā tua. Wapa ngāti ai le lalang. Amen. Tai sura na rua le tono nango, le sura na rua le tute, ya, mea lo sa numa, wala ko sa neja. Whaftai molo avanoa, wa o le tolia centenary. Fausanga, ma lo le pese. O le sa efa mamafa mai le mala. Ai lua mala. Mala mua, o le mala le na o ia ai kupito. O le whaataita inga na o le mala le sa efa mamafa mai lau saunoanga. Ma le mala lona lua. O le mala whal natura whaataita inga a wha. Ai o le au whaasua atu. I le vaenga le historical background. Po le vaenga le tala whaasolopito wha mai. E ia ile upa Britania o Masania ile whaafonga. History repeats itself. I se whaasamoa tau lata ane iai. E toi tupul tala whaasolopito. Ai se au whaonga ai lea upu. Mua. Mātou te te e lea tu. Lua. O le whaatolu ai lea na tupo le nei tala whaasolopito. Mau tu mua. I le tasi walu tasi fitu na tupo ai le whaama i e pei al koviti. E ta ua le Asiatic cholera. Tu saila ma whamaumau ngani ali fo mai sa tu siele tu se le health security. Dr. Michael Snyder, ma Dr. Sajana Ravi. O le whaamaina amata ta sivalu ta fitu, ai umalta sivalu lua wha. Fitu tau sanga sa ele whaamai. O le vairasi, sa fausia e tono Lucia, ona whaapipisi ai lea. Moli mau fo ile History Channel, o wa malitasi miliona tangata na mali liwai, o no le taimi lea. O lo iai fita e tono Lucia, o no le tawa. Ai meisel pulenga wha kolonia Britannia, na vave ai ale pepesi al whaamai. Amerika, Sepania, Afrika, mai si atunu. Olas fa ingalo na tolu pole third wave al fa amailia. Lesa i el tasi valval lima, na fai ai lole vai la awe fo i ai. Fausanga, ana se mala fa natura, ele ai se vai la awe fo i ai, ma e o mai lava il teminei, olo tupu pea. Ele ma fai una fause fa la fa natura, ito tono se poto sue, pa saya nisi pole lap. Ma ele pule fa le tangata le teime amatai, ma le teime umai. Lua, tasi valu, ele tau fa matalaina le fa amai. Le Spanish flu, fa o siel virus tono Madrid, le tau lango Sepania, ona fa pipisi loa lea. Tele soifona ma umawai. Tu saim fa mamongal malo o fatasi, po le WHO. E over ma le 5 miliona soifona ma umawai, ono fainga le fa amai. Masalo, o lo au fia i tonu i lea foi numera, nei tangata o tato watu nu, lea sa malili wai. Leva al talune me le malo New Zealand. A fa alongolongo fo ile moli mau, a lea fionga le masio fo ya filfilia. Oka, maniti tino, talo fai. Na ta fuli lava ile awala se ifa tal le loli, la awe tangata oti. Wale intangata tanu ina tino malili u se itulo. E valu afe, 5 se lau, tu saimo fa maunga le malo New Zealand. Na malili wai. O le sao mal se o le foi numero. Na o le atua na tisila fia. Ai silia ma le tasio vai 5 o le faitaua fai tangata Samoa. Na malili wai. Fausanga. Ana se fa lave fa natural. Ele fa ia fa apeo tua ama o matua. Ai se iwa ai fa lave e fa aputo el fa atupo le poto tangata. Le lope fa ferno fofo. A fa ina yese fofo. Le yese alofa. Mau tulo na tolu. Lua afes fuluiva koviti. Le tau toi fa amtalaina. E o mele vai asonei, wa 5 miliona soifo ma wifi ngal koviti. Ai o lo fa o popo pea. Le fa iwa fai mai wa yaili si virus fo. E ta o le Omicron. Le lope o tutau sanga fo. Wa yai foi se si virus. A mata mai tonu sai na Wuhan. Tele tangatam scientist e molimau o le koviti o le mea tau. Biological weapon. Ile newspaper USA Today na fa ilo ai. O le koviti, o se poka lame na langolangoina, en tangata mau mea Amerika, sa lato polo keti fai fatasi, scientist ya saina.
Po le lava la to inga fa matalanga fai. Tasi lava le mau tinua. O le COVID na fa fai lele tonu i Wuhan i saina. Fausanga. Se e fai loa mai ya, pe ma fai ona e faua se a fa. Ma fui e, ngalu lolo i tatono se potu. Tali mau tinua de ai, ele ma fai. Ma fo angana mato te ele au tu. E moli mau lava tala fa solpito i men tutupu, ma olo tutupu. Asila sila le leila vai ai. Ngalu e ngai fai ne tangata fi pupule el fofoanga le atua. Ta se lauta usanga, fa tupu sina fa mai. Le winga na la mato tala le sa fai atu. Ile amatanga, history repeats itself. Aile no le paulea, o ka se tele o fa mai o ngonga mal matautia. O no mea na fai el tangata. Ele ifa tupuina le ola fa natura. Ma ele se fi no ngai fai. Le ala le na mato te ele autu, COVID is full weaver. Ele o se mala fa natura, fa tai. Alo fa tai. Patula no noi le sibul muri. So sa no tu no lang ya wanta ko la neses. Faftai mo lo noa. Faftai sinamonga. Faftai fa ma ne vainga. Le mato te maua le yat. Wa e lango mai lava. O le mala fa le natura. Le COVID is fun maleiva. E fa matu ina pelo mato lango ino le autu. Manatsu e valu. O le COVID is fun maleiva. Wa o se mala fa le natura. Wa silinga le poto maleata mai o le tangata. E tausa ili sona fo. O le COVID is fun maleiva. E au fia i au ainga o wha mai. Ua pangati ai le tangata. Peitai, o nei mau wha mai. Ua oni mala e lui ei le ola maa futa o le tangata. I le atua. O mala wha le natura. E na o le atua soifua. E maua ai le fo. I lunga o penga ta whailangia le Medical Express. Na tusia e Tom Averill. I le aso se fulu iwa o mati. Lua afe lua se fulu. O lota ua ia se polo festa e sua whaia. Sacred Place. O le matanga luenga o su enga le Pharmacology and Physiology a le University of Drexel i Amerika. Le whainga tau na maua se fufo, mo le COVID. Tata nunga le Napolo ofisa, e lema whai o na maua se whala au, po o se tui. E ti neia le nei vairasi, e pei o isi siyama. Ua na o ni vaila au, e tau fiai le pipisi. Lea iai le tui o le AstraZeneca, ma le Pfizer. Peitai, e lema whai o na ti neia ai le vairasi. Sila i le pela e so se fulu. O le mai supa, o le puna toto, ma nisi wha mai. Ua fiu e sa ili. Ai o mala na fofo i le mana le fo mai sili. O Yesu ke riso. Mana sue iwa. O wha mai e au fiai le ko vitis fulu ma le iwa. E le ma whaia na tali eina. O se poto o se tangata. Na whaia. Ai sea. Awa e le o se whawhati hata mai. O le ola e fou. Na tutupu, talu mai le whenga inga tuai, e o mai le aso. I le itu lau e fitu ma le valo a mātou mau. O lota o toai wha mau maunga, Table 4, mai tustu singa Oren Gatsby, i ta tono le Rambam, Maimonides Medical Journal, e pea no whailoa, i lunga le o penga ta whailang, a le US National Library of Medicine, National Institutes of Health. Asila sila iai, e whātolu o taimilu manai le mesia, e o mai le COVID le aso, e whai tau fia wha mai ese, wa whano ai le olo le lalolangi. Ai wa ngalo ia oe. Le Spanish influenza e tasi iwa tasi valu. Whai tau wafe o tātou tangata, na fe moe ai le fōlanga. Ai ale misila, na whano ai le olo le whanau, ma nisi o le atunu. I wha mai na whai ese tangata. Le ai. O le ala leo le fina watu, o le mala fale natura, le COVID-19 fulu ma le iwa, manatu se fulu. So se mala fale natura, e le tupu fua, e yailo na mafua anga, peitai, o le misiterio lilo le na, i le vao le tangata, ma le atua. I tustu singa se ali isu esu e longa tu spaia, ia Augustine mai le aio hipo i Afrika i matu, i le tusi o le City of God, o loo ta uai, le whaato ila loina le malo Roma. Tasi lava le mafuaanga, ua matua le angasala. O le COVID-19 fulu maleu, e le i tupufua. Tafe sili ifo, po le a le mafuaanga. Pele ua ta ai tui lona finangalo. Aua ne ngalo. Na atura te tele o le atua, ua maasani ai le au whaatua tua. O le atua e sila fia, omniscience. E mawhaia, omnipresent. O le atua e awai mea uma, omnipotent. E le i te pufua le nei mala. Ua sila fia e le atua, o loo awai le atua. E mawhai fo i le atua, o na ta ofi.
Manatu sfulmatas. Le iai se atu nuu. Po se tangata. Ua whaamaunia. Na whaia le whaamai sinamonga. E tu sai ma whaamau maunga whaalatonga so i fua malolo ino le lalolangi. WHO. O loo mani noi. Le ai o se atu nuu. Se tangata. Ua molia. Na ngao sia le whaamai. Pei ona iai tala ave saviri. Le whaase na i tau papaloa. La upa anga filifilia o le nei afiafi. A whai e te tau maia se tangata. Ua whaamaunia na whai le vairasi. O na ioela se taufi. I sao lau finau. Ai a whai tau te whoi papaloa le afiafi nei. Tau te le tau wina se tasi wa molia. Ia wa umat keis. Se lau pasene le sao. O la mātou lango lango. Sau ia. Tata tu whatas. Tā whatonga ma mate i le atua. Pele o oe mau. Le whapongai. Tale ulo tanga sala. Soifua. Mas pati mo saunanga mai fausanga. A tāpena ile au te lenga. Ia e tāpena iai le sunga le teitai. Watu la manoa mo toto mulimuli. Sinamonga. Ia lau fausanga le fiafi. Whaftai tele molo o wanoa. Wa oli takitiona mata. E se o taliu atua se o uso le. Se italia atua i fo i lau whawhinau ne te whai mai ai. Fausanga. O le mea le e te tala noa mai ai. O le whaama. E ese le whaamai. Ese le mala whanātura. Whafonga mai la oe. O le vava ai mai a tala le e winga le autu. Pol biblical references. Whamai le autu. O le kovitis fun maliva. O le mala whanātura. E matua whatu ma wina no mato te e le autu. O le kovitis fun maliva. E leo se mala whanātura. O le whaamai. Ua umona whamatala au ili atu al mātou taitai. Le ese ngon mala whanātura. Male whaamai. Ai mai se lava kovitis fun maliva. Le ta ua le autu. O se vava ai atu al tala leile nei whaamai kovitis fun maliva. Ua tangi ai le mawa e. Ua o iai le iloa. Ma le poto o tangata soifua. Le tangata na whaue le atua. Ma wha atusa i ona whōringa mamalu. Ma le wha moe moe. E tua iai lana tō whapa ia. Awalei. Talo whae. Ua le o lea le tali. Ua sopo otu. Ma ua sopo langi. Ua manatu lava le tangata ia. Ua sili atu lana sila fia. Nailo le atua. Ua fia atua foi le tangata ia. Whamai le tu se perfecto Isaia. Lona mta upue 5 foi ipue valu angai leiva. Awa o umanatu. Ele o tō manatu. O wala. Ele o tō wala. Ua feta lai mai eile ali. Awa e pei ona sili ona mawalunga o le langi laulangi. Ua whape ona sili ona mawalunga. O wala yo o tō wala. Ma o manatu e sili yo o tō manatu. Se whautala iei whausanga. E pei o le vava ma mao sa sae masisifo. Ma atu masaute. E whaape nalo tātou vātapu ia. Ma le matai sauar fuafuanga. Whausanga o te le tau whai atu. O le nā lava e te silafia. O le opu moni. E le tau masina o tātou manatu. Ma le finangalo le atua. Seu le manu ai tanga i le ngalu. Ina nei avea fo i le nau. E whai ma whaatupu mala i lo tātou wola. Whausanga. Na ono o toi whamanatu. E esele le anga o le tangata e si i tā i le atua. O whea le poto. O whea fo i le fia i loa. Ma le fia tau ta ua tangata. Wa leila. Ua whai laua. O le ale tala. Ua le mawhai on toi whai sa vai fo. E ua te le soi fua wa mama wai. Whamai la apostolo Paulo ila na tusi le ekalesi o Korenito. Korenito lo mta mua whai mua se iau o luas malima. A wā o le valeo le atua e sili lo na poto i le tangata. A vai foi o le atua e sili lo na maalosi tangata. O le opu moni. E le ai lava se taimi. E so polangi e le poto o tangata i le atua. Fausanga. O mea umalava na whai e le atua. Ua uma ona tu taimi. Ma tu umata amanga. Le mo le mawele tu si o lua Samuelu. Mata upu e lua sumarfa. Mta upu atoa. O lo fa matala i leanga sala ta vita i lumo le atua. E na ua manatu. E whai tau leo whai o tangata o yuta ma Israelu. E leo le fina ngalo leo le atua. Si la fia le leie le atua. Ua wha moe le tupu. Le maa losi wha fita. E tau e le taua. E wale whalangolango le atua sa wha tonu fo lau le nu. O le ala le anao o ai le fionga le atua ya kato perfecta. Ta o ya ta vita. Fili mea ia e tolu. Mua. Fitu tau sanga e onge e le nu. Lua. Tolu maa sine tuli loa ai oe o fili. Tolu waso wha mai. Sa fe mea i ta vita mana fili wha mai.
O le ana tu fausanga. Fitu se fulu afe tangata na feoti fa mai le tolu oso. Matu afa te ia ta vita. Elei manatu se fuai numera tele. Fa mai ia salbo. Fato ese le atua. Fausanga o le talito nunga le nao le ne au talbo. Na faya le atua le langi malalang ile amatanga le tau tala ke ne se mua fai mua o lona winga o mea o malava ua uma ona tu taimi matu mata manga le atua aya o olo ina si tata ngata pa wala le on mena timaua o le fasiliato le atua po feo ye fefe lafi to fai mai wale lava Fausanga o mele o tangata fia atua fia iloa fia tau ua e fe alwa I lava man masias ele mavai o le luma ilona ola o le ala lea e matua se lau pase ne ilo matua te ile au tu o le COVID fu maliva ele o se mala fa natura o le fa ma sa fa iloa ile fia mawai ma le fia mata utia o le poto tangata so I fu ile la langi ma lo fa ala lava fa tai Pati mo sa no mulia papaloa silamonga tau noi la tu sa nanga fo mai te tai e tau lunga fa mo ya la telenga la sunga te tai le tu lango ya papai ole saunoanga le tai ni papai na fai mai ele yoti se sile na to te sesta ya I wangalo ya ia le tsunami na tupu itu ai mato itu ole foi na saunoa fai mai ole o malafa natua le ta o tu spaia e te e suilo na lua a ua uma le suilo na tolu na to suilo na tolu o sawa mala tu spaia ole lopo la le saonga ma le memo mo ole fala ve lave fa natura o lona fa pa la ngi na to si sesta a fa sambo fa lave fa natura al fa mai le la la utango fa equation e fa ngofie fa lave plus fa mai is iko mala o le lawa mapu sa sanga fa ngaluenga finge toanga o tua lava o vai ngafa ave o so mato leo ile la fomua o le so o te fa muli male ai pe o tal sanga le tong yalunganga o wa lo fai tau ta pua isa mo sina monga o e le papa loa ai o le papa le ai sauta fesilia fau po wow ta fesili le tua pele o tala le fatunga wa fu ele nei malaya e te toe fa fiti a tau tai wa iso le malau e te le matau le o malo mata fai o malo wa ifo mato ele o tau tua le sunga ile ana pongi ma moli tau sanga ile se ilave ina mai le file o mua e pe o upu ya tala mai vao ta lofa le langi wa tangi ta milo wa masa le fatu le ui o ta ma mea ma le tangi tu i el fanua wa le pula fia le masani le ola le mamai o mafutanga wa namu oli wa lilo le ua faola fanua wa mai mataiva ma wa le sua le tafaola ina wa punia vangoto ma wa mata lilo le langi la vai ai wa faua le langi to sa e le la ie sauia se yangi se tu atu ia le polo ai faiana ile ali e foi mai wa auto ese wa auto vale wa o masei wa masa sei lava ole nei ia ono sa ipu puanga ele tupu fua me fa pena awa e te fefe o ialo salita e marino mea uma ilunga Samoai ele o tau mate le langi iau tinga awa ele tupu fua mea fa pena au le fio mai o ke wiso le laulang na sau o ia o le tui pui siti o lona lava ola na ia tuia i le oti a o lona toto na malingi ifo o le vaila au au ngae lave iti ngao mala uo mai ioe o le COVID-19 fuluiva o le mala fa natura e fano ilo tato wola e fai mai fe au nei asu ia tau masua pea lo tato fa tua i le atua au wae to i loa le la o te iloa e fina ngalo sina monga pe au fa pea o le COVID-19 fuluiva o le mala fa natura mala fa mai fa natura so i fua aloha tai le tai ya o tato te suia fole au tu lava ia nai tauto ya a vatu le avanoa i le taulunga le tato fa mo le fiafi aftai tele molo avanoa o le mea sili ana tau o lewa i oere tai a Fausanga o le fa mai e ese ale fa mai ese le mala fa natua o tatau an tatu to e fo e to anga faitau le tusi
Mana ia le malosi o si ufonga si rila, e sa o le mau vole, e moni ale me, ele moni se mea malosi, e malosi le mea moni. O lea ua tala pipi atu a mātou vaenga isi, ese o le mātou tali le ne fiafi. Forsia atu foi se manatu I vaenga ia e whaasaya nisi, scientific perspective, definitions o mala whale natura, e ese mai ei, I mea tau wha mai. O se toi te pai tua I historical background, po tala whaasol pito wha mai nei. Ia aia ase sila tala le, e vala, Yoi, e matua whatu mawina o le mātou te e le autu o le COVID-19 furuiva o le mala whale natura. O le mea tātou te o iai, ia mala malelei, I wingo upu nei, ese le mala whale natura, ese le whamai. Ai se ame e alaina esi, o le whamai ia, le alfa palan, o le disease, pandemic, epidemic, ia, po le au maa, po le maitemic, me whapena, whamai. Ai ale mala whale natura, e le taitai ona tutusa, o mea nei, le mo li mau kene se mo mo non fai mo mo na fai ele tua le langi ma le langi dam tanga o me mo na fai ele tua o umo na tu taimi tu mtambanga covid is fruiva o le fa mai na fu se virus fausia scientist me nei na faul tangata lo na malosi faul tangata lo na fie loa lan me wo oi le se fau sanga e le I vale tu lima le to fa le tua na fai ele tangata o le tausi mea le fofoanga, ma nino le leilo tā na tausi. Tausi le lei ma wha pele fofoanga ua e tua iei lo soifua, ma lo uola. Pei tai, lele wa si tāle tangata, wa siringia e le mea whaia, le na whaia. Fele fie loa, fele poto. Pausanga, se e whamele tusi o le poto I lalo nei o le vale le ilumo le tua. A wa o tātou manatu, e leo le finangalo leo le li. O tātou wala fo, e leo ala I o le li. Tātou te o lava ma le wha longo. I le mea ua finangalo I le tua. A wale ingo lava, o le poto o le tangata, e wha wo ma le malai e so uma. Leo tātou vai e 5 miliona, e leo se foi numera lai titi. Sa o se tasi o foi tau o le atunu. E a ulu ta whenga, a se futia I vai singano. Leo sa tia fua le maa vea le fua. Wa whaina I ma tātou. Ina wa, o sopo utu, ma sopo langi, le poto o le tangata. Tasi o le mea fausanga, o mea tutupu I le so, I tā pena I lo tātou rumana. O le ala lava le matua se lau pasene ai lo mātou, te te atu le autu, o le COVID-19 furuiva, o le mala whaale natura. Ma le whaalo alo, whaaftai lava. Ya, se mai se patpati mo au mai lua, le whakasai fausanga, ia whapefoi le me tisi mai papalo ai sinamonga. Whamawina le ngang whaaftai, ma le whamalo, ia ono lautou whinaunga mātaina, le ua whaafonga maua iei lo tātou o tero, ia mai mo le etua I le ngang whaaftai ma le whamalo. Ngā lue whionga I whaamasino, ia mo le tu whaatasinga o tongi o le nei tāpenanga, ia ai o le ase mai le tātou vaenga o le si vaenga o le tātou porkalame o whailonga ia mo nisa o talavou na mawhai o na awai mai ia mo le whaamoe moe o le nei tausanga. Staimio na sa unoa lea o le tamapule, sunga le ripule o le nei ofisa, e anga tonu ai le tautua I le ngata I sponsors, ia whapefoi au talavou, ia ai o le mātou pito lau, ia e vala watuai ia I au talavou. Se fulu ma le lua au talavou na tau mai le whaiunga o le nei whamoe moe. E wha au talavou pito I lalo, so mai ei ma leisi whawheololo, ia au na so mai loe leo tamasao, le ei le toru ma le wha, ia ma le o le amaua le tasi ma le lua I le whiawhi le rei, ia vala watuai whamole mole tātou fisa, ia a whai e lo a wai mai a sui au talavou, ia o le a lea whaina, a whai o lea wai mai, ia o lea o wa tauli maina le tātou whamoe moe, ia wā le nei a whiawhi. Vala watu I le sui al company a aliki le na sumai, ia o au talavou ia e wha, o lea na lua lātou tālonga, ia ona lātou whaia lole le whaiva o le tāpuai. Ia e se malia mai se au talavou. O le au talavou e whakasā I vailoa I savai. O le au talavou le whakasā I salolonga. O le au talavou le whakasā I sale lavalu.
ma le utalavo le whakasai tuanai po mafuta mai a tātou utalavo nei ia a whaiele ai ia sausesi tau au whailonga so mai lau sunga i le sua le tātou fisa a le kampania aliki wala watu le tamapule whaamolmole lau sunga le efu ia sei tau au ina atua whailonga nei anai au talavo ia wale pa au mai o lātou sui ia ai whailo ua awe whaimo lātou sui ia whaafelo ai mwhatalofa le tātou kampania le aliki ia le ua o mailo na sui ia o le whakasai vailoa tau au atu sunga le efu o le whakasai sa lolonga o le whakasai sa le lavalu ia ma le whakasai tuanai ia mas pati mona i tātou talavau ia a whai o lai whaafonga mai ia so tai mai le tātou ofisa i le amatanga o le vāiaso o lea ua aversunga le li pule sunga ia le pule e whai moutou sui e talia ina ia tātou me alofa o le nei fiafi whaafitai le sui le tātou kompani e iai matino i tupe ia e taitolu se lau tā la mo au talavau ia lua finga unga e kotu se lau le ukalavau ia whaafitai atu whapefoi na anga le iai le SOS Limited ia ma le voucher mai le company Uncle Johnny ia wale whamoe moe mo au talavau ia o le si wha soone ai ia nisi foi au talavau sa ia le to falta mapule ma lau whainga luenga ia e tofto sia uma au talavau na iai le nei whamoe moe la lava se maawe o iai ia whaitaua nei muma vea ua manatu atu le lipule ma lau whainga luenga o le tapo i o lātou whaiwai tai o le kālesia ia wale nei whamoe moe ma le tātou polo kalame o au talavau la nei o le e whakasai iwa e whakasai sai pipi e whakasai mulinuu ma le e whakasai mota lātou te maua le tino i tupe lima se lau tāla lau talavau e tolua lātou mitiafu mai le kampania le Vailima ia lātou voucher mai le kampania Uncle Johnny ia ma le credit e maua mai le kampania le Vodafone a whai o sumai ia wala watu le sunga whamasino ia tapo i tuale sumai e te tau ina tātou ia wala watu le sunga e kana e whai masui o le ofisa ia a whai o le mafuta mai le sui a mulinu tina aluenga ia o le sui le whakasai mulinu ia mas patpati mo le ia wala watu la sunga e kana moisina e utalavau ia o tele o vai atu o mafuta mai seis e whakasai mota e whakasai sai pipi ma le whakasai iwa ia sa vai ia whainatou te whaafonga mai malanga atu sui le tātou ofisa nei vai aso le lātou whamoe moe mo tele ia ma tātou whelo iai ia i loutou wanga le lei ia ma loutou whamao popo le tātou po kalame wa tofa whaaftai atu lau sunga tapo i whaaftai te sunga te whaiwhau whai masui o le tātou ofisa ia o le tutolu ma le tūwha nei au talavou na o mai lava i lunga le tau mwhainga le nā lātou te maua le tino i tupe tasi le awheta la le au talavou ia o le mealofa mai a Uncle Johnny ia whapefoi la ma lātou tau maftanga ma le whaleinga le DMC o le awhainga o le tupe atoa ua whaaluina ma tuina atu mo le au talavou e tasi e awhetolu se lau ia o au talavou la e lua ia o le whakasai whalalo ia ma le whakasai sili ia manato o le foi le o mafuta mai ia o le ale a whaina lea mo le atu le ngang whaftai papaloa ma fausanga ia mana ia loutou talato au i loutou nofanga tali tali ai le whaiunga whaamsino ia e wala watu ma le ngang whalalo le usunga le lipule le usunga le fupule ia sumaya e anga tonu le whamoe moe ia e maise o le tautua ia ma le au nanga
ia ma le polokalame ua atofa mo lenei afiafi o le maeʻa o le saunoaga a le suga le leipule ia o le atu lai mai loa le sui o faamasino laulau faamasino ia e faisina latou upupupu ia mo le latou tautiga ia ona fofoga ina loa lea o le manumālo ma le tulu o lenei tausaga ma le agafaaloalo suga le leipule a lefa Faftai le fonga por kalame ai manatu le au tuli loa le al tamaitai wa o le o mana sa la ve o ma pai le ne fia fil fa moi ai ta wi no fa lupe au lape o launga e fa ngata ia o pa ia le popo mo sa le solo le fa fonga le ne yaso ma le nei afiafi le wha moe whaingata foi paanga le nei ala ata le whakasa TV o le televisia lo ainga ia e ale por kalame whaafi naunga au talavou o le nei tausanga lua o lua tasi o pa ia falta le lei o mamalu wha le malo mau sa tau ave wha le atunu nu watu faatini o tausala ta oto I fale upolu ma fofonga le pol kalame o la o tau matawhai o I tausilea ai toi fa ilava ile tātou tai lotu o le nei afiafi le susunga le fai au ia wa tau whao o le fai lau tusi ao le whakasa o le fai lau tisi foi o le komiti whaafoe o le ala ata le nei le TV lua le televisia lo ainga whaafetai tō matau ma lo mo le upufola le nei afiafi whamanuia le atua I lau sunga le fai au whamalo foi le tapua inga le ka le si ao le lau al fonotele le komiti a tamao le ekalesia le nofo a komiti ma le ekalesia wao e whakasa I Samoa nei ma tunu e mamau manuia le nei por kalama ona wao tau talo sanga aunga autel nei afiafi whamalo sui wa fai mafua fai ma ave fua whaafi naunga le nei afiafi Famalo fonga famalo finau manatu wa safa auto le utu le faimea ia wa mata upu le nei afiafi lau sunga le tausi mata nga luenga ma le falitua ma le kalesia singa monga fa fitaitele ma walunga le porkalame ile sao tu ina mai le autalavo whaafitai le whaafengainga le whalitua ma le autalavo ma le whakasa I whausanga whaamalo whaafitai whaafinaunga o tupulanga talavo le nei tausanga lua tasi le youth debate manuia mea uma o na le sao tāua o sina tala o le porkalame o le nei tausanga tūlanga ese le maitau pe afua le tausanga na te nei tapua inga le motu I sala fai fa malo tapua to tele au talvo le motu I sala fai na wai le tatu tauwanga le tausanga le nei fa tele sa fela foa I le fa taunuina le porkalame I tu mua nei I fa pe foi pule ono I sala fai o mai le tatu quarter finals sa fa taunuina I le motu tele I sala fai ile kolisi I tua sivi whaafetai le sunga I le li pule ia Stefano Longovi'i mo le awai mai ma le langolango I le vaenga lea ai manatu ana sao mai se tasi mai le tatou motu tele sala fai o le wha moe moe o le afiafi le nei e whai lo ulau le pangalea e to e oso foi le la au whai o au talavou na iai le porkalama se fun mai wha balu le motu tele sala fai ma le ono I polu nei
lua nei au talavou na toi wha maamulu au tau mo whai mai le polo kalama o ne ni mafuanga wha loto I whale wha fusei mai tau ina le whelanu ranua I sui tau wā ona o le te tele o tamaitai whai ma sui tau wā o au talavou te itasi o le ata waaia leo le lautele o le ao ngā o le nei polo kalame I le lautele o tupuranga talavou o sio tātou o tunuu ma le ka le sia whaaftai le whaiva o whaamasino whaamalo mo ngā luenga tele mai lava le amatanga le polo kalame se I pai mai le afiafi le nei e le titi le sao I le mamanuina o le loto I whale o le polo kalame ma tā upu ese ia wā whiwhina ua inga o le aso ma le aso whaafitai whaamanuia le atua wa misia le tau au maalosi o le matanga luenga o tina mata maitai maanga whisota I le nei tausanga le lango mai le polo kalame o te manatu o loo fisosuani tele le polo kalame le nei e whaatupu le sila fia lau tele o tupulanga talavou I mata upo lo afi ai I le sio manga o sio tātou o tunu le nei vai tau tau to pēr whaato whaala inga le matanga luenga a wale foli mai o le tātou polo kalame I le lua lango au tu o le tātou polo kalame whaamalo whaafitai ana le ai le tuu mai o le 5 ma le tau au e le tini manuia le whaamoemoe o le nei tausanga whaafitai kampani o pisinisi matanga luenga whaapea matanga luenga tu maoti tu mai le lato lango a wale whaamoemoe o le nei tausanga lango au tu o le tātou polo kalame o le tātou whale o loa o le SAP ta mai ta ipule ato filau le pulenga ma le whai ngā luenga atoa le tātou company whaamalo whaafitai tele sanga whaamanuia le atua lango fisosoani o le company a aliki le aliki company aua mai fo isui o le company le nei afiafi whaafitai tele wofo mai le lango le nei tausanga mātou manatu o le a whaiwhai ei pēa le tātou whisota inga I le tausanga fau whaafitai tele mō le lango mai na isi company whaapea fōio na lango mai peo na whaaleo le whonga le polo kalame le amatanga Apia Insurance Company, Uncle Johnny, Federal Pacific Auto Finance, Taumeasina Island Resort, Hannes Limited, SOS Limited, Development Bank of Samoa, Samoa Commercial Bank, DMC Restaurant, Samoa Agriculture Store, British High Commission Office, Vailima Breweries Limited, SIFA, Sivafi Design, Vodafone Samoa, Jack's Catering, Malemalua Printing Press. Mai le taele o mātou anganga, whai lo leo whaatau waa e whai masui o komiti, ma le ala ata le TV lua, le poro kalame o le whawhinaunga tupulanga talavou, whawhitai tele whai taulanga. Manatu atongi le pātau le ave, le alofa ma le angarelei sa sa mai, a wā le atina e tāua o nei tātou tupulanga talavou e ala I whawhinaunga. E le a wawa whafonga o le atua, I lo wangarelei. Se ase manatu, se ase mata ua e te asu ono le ingo le soo o ia lava lea ua whaia iai. A o le tala al fafine sarafata e le I uma le areto falao le kate. E le uma fo le suau I le muli o le fangu ona o le alofo I le perofeta le atua. Ma lo whawhitai tele, ma tau te tala mai whaamanuianga le langi. Ma toi whaatumu atu me ua whaangao ona o le tātou poro kalame le nei tausanga. Manatu o le a whaauaupea le tātou ngā lulu e whaatasi. Ia wā lava le nei poro kalame le tausanga fau. Ia fo I la tau sa lango mai so se ala. Lau sunga ni ulala ma le whaletua ma le kālesia I te fuatai. Lau sunga le liupula ma tata ese whakasa, lau sunga amatanga whawhitai tele mo le lango mai nisi vaenga o tau mawhainga o le tātou poro kalame. A whai o misi la mātou whaamaumau ma le mātou tō lau. E na manino whafonga o le atua I le angarelei. Whaamanuia le atua. Aunga autel nea fiafi, ma lofi nau.
manatu ia ele o manu malo o le sini le o le fa moe ia e pao le sila fia ua maua ia e suenga ma whawhinaunga mati ai le lumanai o a fwoi me ta ua maua bi ia le alofa ma le anga le o le atua whawhitai au talawa uma sa tau sini o le nei tau sanga whamalo whawhitai le ale tūlanga wa ausia whaonga le nā ta pena ai le tau sanga fau whawhitai sunga i whawhengainga ma whaletua lau au talawau ese whapea au talawau te itasi mō tā penanga o manuia ai le nei por kalama sa mo ai lau whawhonga mai sa mo nei mātunu e mamao ma le nei au fia ma lia whenoa lau whawhonga mai lea se lape o le au nanga le TV lua whaonga le se mati ai o mātou whaiva o le numanai ia manuia tele le Krisimasi ma le tausanga fau ma moli atu le saifua ma le ola ia ua le tausanga fau o lo whatelteli mai ai manatu o lea wai whalenga le whitaanga o le nei afiafi mo le au talavou o le asola ma le siampine o le nei tausanga whawhinau ngā tupulanga talavou lua tasi to au mai se tātou pati tele mo le wha moe o le nei afiafi whawhitai mo lo avanoa whawhitai atu i lau sunga le pule mo le saunanga whawhailolo fōi le sunga le tustusi ia mo le mau fōi le komiti ia maisa le kāne sia o le nei tāpenanga au le itu ina tu lava no I fa masino le wa o mai a tau fa iunga ai se tau fai mo mo to le vala lea ele tai fa lea le sumai o tau fionga ia me se foi o le tai o sauninga ia a wale nei fa mo le sunga il fa le tu sao ia o le malo fa tau vale le tatu TV ia wale sumai malo tali vala au a malo lo watu popo o le taimi na longo toila sunga e fa tai lo manatu le tatu nga wenga Fio ngai whamsino, ia, ma lota wata, ma lo le tai le nei, lima masina, ono masina, ia o tātou whianga iai, lau sunga i le whamsino sinia, ia, lau sunga mulipola, anga o pule whal whamsingo, o kofia kumau i kaisi ples kengi whamsingo whangumusov, ia, lea, mori atu le mea lofa lea le TV, lau sunga mulipola, ia, lau sunga tapuai, ia ui lau foi o sui el TV ia ai lem foi lava na tua le metau no fai korseta ia tu atu tatu tu sile ina wal tatu fa moe ole tulanga lua ole a fai o le tupe o fa aluina mo tou le lua afe iva se lau lima se fulu e la ve ai menei cash prize afe lima se lau tolu ia au tau pepa talaoloa e tailua se lau tala ma le kampania aliki e tolu au tau tuspaia ma pese mai le kampania le fale lomitusi a malua e tolu au tau maftanga ia ma le DMC e se lau kalar ka maftanga kaka ko kas ia lau tau te pepa talaoloa ma le kampania hana o le pepa talaoloa ma le Ankochani o whailonga o tāpena ele tautua le SAP ia whapea foi ma whailonga o tāpena ina le Vodafone o le champine o tausanga le nei o le alato mawaina tuna tupe lua afe tā la o le lato wipu le auto sisila mai I le ipulea e ono se lau tā la tāpena le tātou kompania le SAP e tolu foi ia tātou pepa tala o lota ilua se lau tā la ma le kompania aliki o tuspa ia ma pese e iai ma lau tautua nai whapitoa e whaia I le whaltari malo le tau mea sina ia e tutongi lava ole me te moe ai pepa tala o loa ma le kompania hana o le Ankochani o le tautua le SAP ma le Vodafone a tu whatasi le tupe whaaluina mo le au talavau I sampini tau sanga nei e whaafe iwa se lau lima se fulu lona winga
ia oriori mai ai lau talavou le tulua ma le au talavou e Sampini na tula lea la fatu e fionga I whaamsino ia ona ulawina I lola ia lea ia ma tapa le sunga whaifiau e tau aoina tātou whailonga whaapitolea ia Maser Company a aliki u tātou whaatasi ne whiawhi malanga whaalalo mai tupatpati mo le sui whaamsino Io te la ngona wa tele tātou launga, tele tātou whawhtai. Ai, ave ia oi whai masui o le ainga whamasino, le sunga le whai au ia ko seta whapele, sunga e tapua I, e whai leo whatau wae, mo le toi sa mātou whawhtai. Ia, o ni utau pa ia lama ni utau tau, le ale o ai le tau talanga le au auna. Ne I sasi a senga ngana o na ngau leo le tilo si o vao na tongi le te o moto manono e pe o le upo le atunu ai ile nei tu la fiafi o te mua I whawhitai ma whamalo ile e whakasa wau whawhitai ile pulenga le e whakasa TV ma le au whainga luenga I lotou manatu mai ma whiriwhilia o mātou whaatau waa e a vea ma mea whainga luenga mātou te whaamasinoina le nei whaamoe tāua. Whaaftai tele au talavou malava. Ai mai se ai au talavou ina whaamamulu na tau matanga ai le tātou whaamoe le tau sanga. Peitai, it was all good. It ended up so well. Whaaftai tele lavi au talavou Special thanks Metotisi Papaloa Sinamonga whaaftai wa tau ai filo ai te tono le tau vanga au talavou e whakasa pe un sau nole sunga le li pulo le e whakasa TV wa mawalunga i al tau vanga ina wautou tala au mai mafia mai whaaftai tele lava whausanga e whakasa both of you you've come a long way from July ia whaaftai whamalo. Ia vata foi la mātou whaaftai tero mātou whamasino. E uina whainga tāle nei la mātou ngaluenga whai. Wai tau te leiloa. E umau nā aluatu I poa sā. Ai o tālu siaki comments. Wale comments mai le au mai moi au talavou in tau wā. Ai wako meni mai ia mātou whai unga. That's how hard it was. But at the same time, it was so challenging. Ese le tele o lui tau. Tele po ini mena mātou I loa mai I whina ngalo, I research, po o whina ngalo whaalia o au talavou taitasi. Ai whaamalu lua te foi. Wai ese a le whaafonga al tangata matamata ina al pati mapo. Ese foi le whaamasino a le ua trofia e whaamasino. Pe ia ona tau no atu le fofonga al tato pokalama le telo a fiafi. It's not what we know up here. It's what you have already researched based on lauitu let's tu mayai. So, a whai alau tataltonunga e tau te te I a lea mai pointa I e maa losi lava whateita inga. I ole nā lava. E wat fo ile vai malui puenga. Ile whakasa wau, ma se le whakasa TV management and staff, whaaftai te le lava mo mea uma. Le nei wa o lava le asa muli nei, koi kike a kākilisimasi. A le nei lava mau te su e mea matou, taimi mai e sau mai sa vaita po I o sau mai manono tai. Ia tau pu e mai le vai tai sau iuta, tuli mai lava ona e whainga tā, le whaata aua o lo matou wala awina. Sau no le sunga le whai lotu le fiafi nei. O ai pale mai le nei a fiafi. Vivii whaatasi I le atua. Le lau si le atsina monga. Are you ready? O le alava le whai unga tau te vii whaatasi le atua. Whausanga, are we ready? O le alava le whai unga peona sau no le tatou whai lotu nei a fiafi. Whausanga, o tatou tā pena e talia se whai unga. Lei, a good smile means yes. I ola matau whae na muliato matau whamanianga Kirismasi sungai whawhianginga umalawan awai sungai whailau tusea o le kalesia sungai whawhiangainga ma whaiwhia umai o fo I au talavou ele I manua mai nea fiafi.
manuia lava le Krisimasi ma le tausaga fou faafetai faafetai mo le sugapau mo le pola fai masaunoaga sega o faamasino palau atu ma le gaga faaloalo lausuga le failautusiaoao mo le tauaoina o le faailoga ia o le tulagalua ma le saupini o lenei tausaga o le autalavou a tolu atogi e seseai le sampini ma le tulua na le tolu lava ia autalavou mauaina le tulagalua o le faafinauga o lenei tausaga i togi e faselau 85 ia ma le tele ma le anonoaʻi o faailoga e pe ona utolo lauina o le autalavou mai le e fakasā i fausaga alau atu sia tatou talavou fakasā ia sumai mo le tauaoina o le tatou faailoga lenei afiafi mai se palpatele malo fausaga tino i tupe tasi le afelimasalau ia ma le tele o tatou faailoga e pe ona tolo lauina tau atu le suga le failautusiaoao fai masui ia fiafiaga foʻi lea ua mafatamai fai masui o le laulau o le fontele ia ua lenei faamoemoe ia o mai uma sui e totolu ia na tauvā fausaga mai uma e vatu le tatou faailoga lea ua ia tumai le suga le failautusi na te ia fatalofa o lua i le failautusi ana tau atu lea o lua ia outou faailoga uma lava na ia ua lenei tapenaga tele ia toe mai se palpatele mo le tatou autalavou ma le fakasā i fausaga ia o le tulagalua lea o lenei tausaga faafinauga autalavou ia na ua iai le suga i le taitaʻi ia faafetai atu io o le kaumasuasua lea lena talanoa ai le tagata o le atua i le faatuatua ia ma loutou tulaʻi atu ia faafetai fausaga mo le faamoemoe toe mai se palpati mo fausaga ia ma le sampina lenei tausaga lua afe lua tasi youth debate o le autalavou a le kalesia metotisi papaloa i sinamoga fasalau valusumalavalu ia o latou mauaina le tino i tupe lua afe tālā ia ma le iputele lea saunia le kampania le SAP ya ngai mai lumai e sila mai le ya fatasai mo la to alofa le ola ta o mai ya so ni mai se si lumanei le ta o tungo to failonga after yat tai le talvau metisi ya after yat foilo sungala tustusi ya ile tau fe le wa ta auto ilanga tonu ma ta auto ipanga ti o le tautianga wal tatu fa mo mo le nei tausanga sa no le fongo le tatu po ya me se foio la unga na ami ma sa no le nei fiafi o le nganga fia le ma le ngang faftai to ta wa ve la vol tatu po kalama ile o le manu malo
a le fai o loutou sao e nisi o mataupu e langalanga ma laualunga I talanoanga faafetaitele atu ai ia toe mo le atu ai le agaga faafetaitele mo le galuega fita la taualunga le tatou mafutaga I lelei afiafi ia o tapae ma le agaga faalalo le tatou tamā o le sa taitaia le tatou sauniga ia I sana saunoaga ia ma tapuni ai le tatou polokalame o le youth debate nei tausaga lua afe lua tasi ma le agaga faalalo faafetai manatu o le a o faia nei avanoa tāua e avea au masui o le laulau fontele ia le ngati foi lea o komiti o famissionare o le komiti e vaia nei a whamoemoe le kalesia lang TV e momoni atu le ngā whaafetaitele me uma ua whaeleo ai le whaafetai le sunga le lipule ia le nganga foi lea o le laulau ia e maisi le komiti ma le kalesia whaafetai le nea fiafi whaafetaitele ia pei lava o na whaamtaltalatu ia e matango fie tele le whamoemoe nea fiafi o le memoni lava o le tau topic le antou fina uai I le whaingofie I matua I le whaingofie ia a o suenga o te talitonu wa I ule nei whamoemoe te le amalau te le sila fia o tupulanga ai mese o suenga pe o suenga ia no whalonglongo ai I le nei afiafi ia o talo foi le kalesia ia whalau te le na pene po kalame a wata la vou le ngato le kalesia ia e whakasa ia e whape foi kalesia se Samoa talo vou Samoa ia o le a whaiul tatu whamoemoe Yesu tai tai oe ia I matou nei oe nati ngai na matou mole pea se atanu ai ile nu ulele me uma wa faia le nei fiafi lo matu tuai faila vale ma vi ingo la o fio Wai o la o fio meu malava ma tu te langona pele ngang faftai ono le fa moe le fakasa wale lautele o le sila fia ma le malama o tupulanga televou fa moe e lo atunu ma lau e kalesia te talo lelie fa lautele na pea e lo nganga mo I latou avea talavou ane nei atunu o Samoa e whai matangata e fia e saili masuesue ai avea foi latou maipo le tala lelei ate oe whamanuia le nei a fiafi o le matou o I o matou ainga le loina I matou iala o le matou ia whamanuia lau e kalesia manuia si o matou tunu pui malu la o fiolo matu o tua a o pepesi mai le fa mai o le covid se fulma le iva anga le leila o fio yo matu tai le ngato tai fa le kalesia e fa pe foi tai fa le malu matu talo mo le manuia ma le file mo la o fio le tua lo matu tama le lo fa si le Yesu Kristo lo matu li mo lo matu faola ma tanga ma fana mlo lava ngang pa ia tu momoya yo matu lunga malunga la fana le lo langi ato a mata le asune se yo le fava vau lava amen
too